Halo, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam ya. Ya, Ma. Mm. Ayah ki ngangen iki ya. Mbuh iki, Ma. Ben ke. Hah? Mbuh iki sekangen aku. Yo foto ya nek kangen iki sing. Nek kangen sing kangen terus to yang iki ning sing cilik iki tak dicas nang kamar. Lah kuling ning jopo ning kursi koyo biasa ayah nek teko kae. Oh. Iya. Sing cilik tak dicas kok apa muni. Sapa iki kaget aku ya. Aku ki tapi mikir aku main ngebel engko sih. Ya, Ma. Mesti tuh mampir nih Bayu. Belum. Ya, terapi adik ya. Ayo mama. Belum, Ma. Aku terus mau bakune ngene maklun kae to. Aku mau boleh Mama tok mau dua. Hah? Aku mau boleh Mama tok. Oh mau. Boleh Mama mau lho. Mau emak syukur. Iya. Ayah maem lho engko sore. Heeh. Ya, Ma. Ya. Mama. Harus ini sayang ah. Makasih ya, Ma. Iya sayangku. Matur nuwun banget. Iya yang. Mama tambah sayang ya. Iya iyalah. Yo. Kerasa lah ya? Wah, orang hilang perasaan. Aku ngomong sih ya, pakai kayak ayah kafe. Wah, kurmane Mama mantap banget. Iya saya. Mama. Iya. Saya meteng dia. Ben. Kok ben dia? Ben. Enak banget kera itu. Mama Wes. Mama wes siap. Wes. Ya, aku wes siap belum ya? Ayah siap belum? Belum ngerti, Ma. Enak banget kera itu tadi. Nah, ayo. Pokoknya ngasih tema. Iya sayang. Ya. Pokoknya siap ya. Siap. Iya. Siap ketenang. Wes. Jadi anak itu memang benar-benar berkualitas. Sayang. Tapi ingin ayah terus. Hah? yo podo. Tapi Mama wis siap ya. Wis. Aku gue. Jadi papa kedua. Mama gitu. Ayah gitu. Ma, hati-hati siram. Iya sayang, tak hati-hati aku. Sehat-sehat. Iya. Amin. Mau betul-betul lu. Yo. Sering bersyukur ya, Ma. Iya sayang. Iya. Kalau gue Ma sering sayangku. keheningan Ma. Iya, amin sayangku. Gue semakin aku tambah sayang, tambah senang karo Ma. Iya, Ran.
Mama sering megang ya. Heeh. Ya, Mang. Heeh. Ya, Mang. Iya sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Bu Mama. Iya.